Dakle, evo nas ponovo u nastavku. Krećemo, dakle, ondje gdje smo stali. Ops, ovaj puca u leđe od pozadi. Evo, uključimo ovu lampu. Ovdje dosta kako su nadošli jedan put. Ali su i ostali bez glava. Šta su ih ovdje? Šta ih ima? Kako sada nešto brže trče, kako napređuju ti igri, oni se nekako agresivnije ponašaju prema vama. Što je logično uvijek. Opasno je kada treba da se puška repetira. Tad se gubi na vremenu i onda dobijem udarce. Ima li ovdje što god? Nema ništa. Dakle se čuva i pucaj, ne mogu da provalim. Ima li što god ovdje? Ajmo da uđemo unutra. Nema ništa. Teški mitraljez. Aha. Znači sa ove pozicije možemo da pucamo u ove. Ha, kako su se razbežali. Dobro, ovdje granata jedno uzmemo. Ručna granata, bomba, u zavisnosti koje kako zove, ali mislim da se pravilno zove ručna granata. Kašikara, kako im zove. Ima li ovdje nešto? Da vidimo čisto zbog municije. Evo idemo ovdje municiju. Dve bombice. Op, ja vidi kako su brzo došli. Veoma su nezgodni. Evo ovako, dođite sada na crkvu. Majku li vam vašu. Pod muklu. Tako je, po redu. Izvolite. Gotovi ste. Uspješno odbijen napad. Idemo dalje. Ima li ovdje što god? A ima ovdje može da se uzme ovo poznato rusko naoružanje Kalašnikova, nego ajde ova automatska puška nije loša, dobre. Vidimo. Su nekakvi rovovi do nekih koliba, šta je ovo? Ovaj mi se baš namestio. Čekaj, da li sam ja ovdje bio da se ne vrtim? Mislim da sam bio, ajmo da evo ovaj. Gdje se zaglavio. Ajde da opalimo. Znam da obično tu gdje su burad ili kanister za gorivo. Obično se nalazi nekakva zapaljiva supstanca, da li je gorivo, da li je nafta. Bar u svim igrama ili nekakav gas. Obično znam da je to tako stavljeno.
uglavnom u svim pucačkim igrama. Nešto nisam zadovoljan količinom municije koliko imam, jer kad imate automatsko oružje, brzo se nekako troše metkovi, municija, i ako baš niste efikasni, izvežbani da dobro nišanite cilj, znači brzo izgubite municiju. Op, vidi ga ovaj. Od ovog ne mogu da se otkačim, svo vreme me proganja. Vidi, pljunom se kupac. Op. Aha, evo ga ovaj što se zarazio. Šta je ovaj? Gotovi? Nije. A, živ je. A, D, A, S, D, W, D, W, D. Gotovo se, konačno s tobom sam završio. Tu je ovaj helikopter. I bežimo, napuštamo ovo. Wow! Zaista jeziva scena. Ali znači ovaj ovdje završava igru, ovaj lik. Idemo dalje. Očito je inficiran kada ga je ujeo onaj lik. I to je znači iskončao. Aha, ovdje se sada nalazimo u čini mi se u nekakvom naselju, naseljenom delu, gdje je i stanovništvo zaraženo tim nekim opasnim virusom. Znači, ljudi se toliko poblesave, takva vrsta besnila, da kod njih preovladava kanibalizam. Pogledajte ovdje kakva je jeziva scena. Raskomadan čovjek. Znači, ljudi proždiru jedne druge. Gledajte ovdje. Nema je glava, nema je ruke. Pošto je ovo ipak PC igra i horror fazonu, oni su se trudili da bude što brutalnije. Znači, u realnosti ne bi moglo baš ovako. Vi pucate u njega 10 puta, on je živ. Inače, da bi igra bila interesantna. Pa kao i u filmovima normalno. Ajmo ovim merdevinama gore. Op, odakle izađe ti prijatelji? Vidi ga, gurnu me sa ove visine. DWS, WSD, čekaj, pogrešio sam. ADS, ne, nisam, dobro. Wow, komu ovu rasipa glavu? Aha, ovaj. Vidim liku puče glava odjedan put. Čekaj bre. Ajmo da ovaj. Tako je, namesti se druška. Evo opet ova sačmara. Ja inače u svim igrama volim te sačmare, ali u nekim igrama sam zapazio da je to punjenje ubrzano. A ovdje je nešto spore i sada zavisi. Otkidao sam u ruku. Ovdje je samo lek, znači samo se gađa, čekaj, u nogu i u glavu. Inače oni su uporni.
neću dole da izazivam. Sada će ovdje verovatno da ustanu. Čekaj ovog da overim. Evo ga. Šta su ustali, kako se foliraju. U nogu, bam, tako je. Nemam baš municije. Koliko ovdje još? 6. I jedan koji nije repetiran. 4:1. Ajmo ovdje. Ode noga. Tako. Na nišanu mi dođi. Wow, kako besnije. I tako lik ostade bez glave. Interesantno, ne možete tek tako da opalite u nogu, znači morate baš precizno da centrirate u nogu ako hoćete ono da mu odvalite nogu, znači ovako jednostavno neće. Evo, ovdje da je promašujem. Nećeš bre, druška, ne. Odakle se sad ovaj stvori? Opasno. Opasno. Zdravstveno stanje. Dobre. Dosta su nezgodni, ajde ovoga. Overimo. Dobro, slučajno iznenadam. Da li ovdje ima nekog? Mislim da nema. Ovo je znači čitavo nekakvo vjetnamsko naselje koje je zaraženo. Ovdje su i civili zaraženi, nisu samo vojnici, nego i civili ovdje. Dođi tako. Ajde, namesti se. O, nisam baš zadovoljan kolike amunicije. Još 2. Kako se zovu ove patrone? Kako? Zovu pumparicu. Da li bih izazvao? Metali su. Ja gađam ovog. Ovo je dobro. Gađam ovog, promašim njega, pogodih ovu žensku. Dođi ti. Tako je. Šta je bre, ovo celo nasilje izludelo. Gde god kreneš samo izlaze. Wow, brutalna scena. Pokidan. A mu se čak vidi kičmeni stub, majko. Wow. Creva. Jezivo. Idemo dalje.
glavu. Ala, Sizna promašiva. Nema metku je, moram ovo mačetu. Vidi ova ženska dole kako. Bum. Dobar pogodak. Idemo dalje. Ne mogu ovdje da se popnem. Ili mogu, mislim da ne mogu. Moram dole. Ajmo ovdje ovim merdevinama. Gdje ćeš bre? Municija. Amo. Kako kažu Amerikanci. Wow. Vidi ovog. WAS. Idemo S, D, greška. A, S, A, S, D, W, W, S, A. Ne znam koliko puta toleriše ako napravite grešku, ako pogrešno slovu kucate u odnosu na ono što vam nudi. Što vam se nudi na monitoru. Valjda 2 ili 3 puta ako napravite grešku, tako mi se čini, onda odmah se to računa da gubite, da ne možete da se izborite sa neprijateljem i onda vas on davi, ubije vas, tako nešto. Inače, pošto sam ja igrao ovu igru doduše davno, tako da mi je malo poznato ovo, poznata su mi ova polja, pa nekako i prolazim. Inače, oni koji se prvi put susreću sa ovom igrom, znači nije baš tako to jednostavno, jer kombinacije koje izlaze znaju da se razlikuju. Znači, ne izlazi uvek... Čekaj bre, tebe da sebi. Ne izlaze uvek iste kombinacije, nego svaki put različite kombinacije. Tako, ovo je isključeno. D, W, A, S, W, S, W, A, W. Da se izmakne malo. Wow. Ode noga. Kakvi su ovo krici? Dobro, imam municiju za sada. Zato ne moram da brinem. Pa vidi ovi kako komadaju ljudsko pravo. Tako da ih zaobiđem, hoću nekako
Iako ova igra nije u onom fazonu da vi koristite neku strategiju, jako je ovo tipična pucačina. Nekad koristim one što se već kao recimo u onim igrama Splinter Cell i tako dalje, strategija gdje se koristi, nekad uspeva bez obzira što je ovo ratna pucačka igra sa elementima horora. Pokušavam nekad ih zaobiđem namjerno ili da menjam uglove. Gotov si i ti. Ovo je ovdje u sami. Hvala se zna promašio. Mislim da sam bio ovdje ili nisam. Ma bio sam ovdje. Ne, nisam. U ovom delu nisam bio, inače ne bi ni ovaj izašao. Da vidim samo neko da me ne prepadne, hajmo. Evo ih. Znači oni tako znaju da si za leđe jedan put pojave, ajde bre. Ode ti ruka, majstore, tebi noga. Oni se nekako okupljaju u čoporu, tako da kažem. Čoporativno. Znači ne izlazi ono jedan na Mega, nego čim jedan izađe, odmah za njim idu petoro, šestoro. Kad vas uhvate u mašinu, onda ste vrlo teško nekada se izvučete, iznenade vas. Ali pošto ova, kao što rekao, igrao sam doduše davno ovu igru, pa ima malo iskustva, poznato mi je ipak neka polja su mi poznata, tako da uspevam da se izvučem nekako. Evo gore, od ih zaobiđem. Stigo me jedan. Od dvojica. Tako je. Gdje ćemo sad, šta ćemo sad? Nastavljamo ovamo. Nema ovdje ništa. Opet jedan sajt je prišao. Opasno. Opasno. Opasno, opasno, opasno. Ne valja, ne valja, ne valja. Da vidim, da, to se oporavlja. Čim ovako počinje da mi se crveni monitor, onda znam, to je znači znak da vam opada zdravstveno stanje i opasnosti se. Znači, dovoljno još jedan, dva udarca sam bio, da me još jedan udario dobro. Ne verujem da bi se izvukao, znači morao bi ponovo. Da pokrenem igru. Ajmo sad uzemo ovo automatsko oružje, više mi se smučio ona pumparica. Neću li uzmem namjerno. Wow, obezglavljeni vojnici. Gledaj, sleđi udar. Moram pažljivo, pažljivo. Ne želim sada da... Čekaj, samo ne smijem da paničem, polako. Polako. Pozadi dosta prilaze, evo opet.
Još koliko ovdje ima merdevina. Aha, evo ga ovaj. Ovaj je isto zaguljen, ali dobro, imam automatsku pušku. Inače, automatska puška iza njega je najbolji lek. Pumparica ništa ne valja. Znam da ću se izvući, ovo imam iskustva. Samo u glavu ovako rokati, to je to. Inače, s pumparicom možete da se jurite ovdje jedno pola sata. Vidi ga ovaj, puzi. Da. Ova misija je ovdje završena, znači to je sve u ovom video snimku. Znači idemo u drugom video snimku na ovom kanalu. Nastavljamo dalje sa ovom igru i sa gameplayom. Nastavak igre u narednom video snimku. It was a voice they didn't recognize, but I did. Don't try to save him! White Knight will die. Everything he's created is turned against him. Don't come in here. Don't try. It belongs to the infection now. Don't try.